enti wonso nomubi kafefe capsules nti Mrs. Yade ni nyina ekọ ebua ma ne siesie ma ye baby na mama ye fresh na marima de jejai monum kafefe capsules no waste pain na mo be ya marima ankasa edroyi ubenya bi wa drugstore any herbal shops bia ebe wumu kai se wo ba wo ma kronufo pemfo ni akoda wenya mfinhia dumienu anum adroyi bi se kafefe ni capsules no ho a ento kafefe talala kafefe capsules every ahwehwemu age atum se eye bochire na yare ne kan ko firi ni aya ye hu yare kura bofo ni ye ya omuhu ana mo ye se me Africa na me ba Ghana ti me ba ye so be hu prophet ba na so ye o ma me ro ma yare ni nyina koi na me ye se me sa koye adwuma me hu pofiri ma na se yare ni sa e ba be bo me na me ba ye ti me ba ye no na otwe ba ko pepe duro de ma me che se sugar ane it is a stroke ni yare na hudu bebre me kono ma aduro ni na otwe pepe me ba na che se a take off from cry che se nwa bra adwene nti ase so a che se me hu de me nka na me hu de me nti prophetic there so tenen ka ba bia wo bia tutumika na bra na so ye na ogere fa hu de be yo de oba first na me do to your friends eduro no so no se me ma obere se ebre ni du abla eno kre but wo kwa na we ye o se na yale fo pe no na akwate da se wo ye nti na ma yale ni se na esiti na ase ntunwie na ese etu ase but ono so kwa no o se so de ko chinchini kakra me ko chinchini mi sa ko ba vi card kra de bu base system kra me sa ko din number bi bebre me yi process ya dia dance still yale na anko nti wo ba ye no 1 week ni no na wo twe pepe wo ba ye ma sheda ma wasan ba be check your pressure na diabetes bi wa last day de ma won na de no hu difference wo difference bebre swati bebre nti de na wo ka kire mo diabetes pressure de na wo ka kire wo de me ka kire ni mo diabetes ni pressure say so multi prophet of 6 minutes and can omututum di kan ten no mra na so ye na oje ni fa hu de be ye omudia yo wo de etie from asumu a madam ase da me catch us say edwie ofri trembe to badwesem a na onyira na emum otum pasa enti ne so wo hia me opramai so a jiwa home efri say ha anye si amamre ene amane ekoso Nhyira 104.5 FM yato edi amamre akwankyere enti onia sa ope akamfo amamre abakosem empaninsem nyatesem pa de a eheya ana so oba na enyina yeyi aku edigu awiem musomfo kwame agene mboate wo hia me kire ho a frame na na wakọ tomaje so me na bra no so a me na pamfo etrase na yadwadwe epe amamre na pumase bre kai se eyekosi ada bia enwumre no nsia ne fa ekosi no nso so kan ho a enima pi wo ho ma obetumi asua bi amamre kwankire obetase nimde da me catch us se edwie ofri trembe to badwesem a na onyira na emum otum pasa enti ne so wo hia me opramai so a jiwa home efri se ha anye si amamre ene amane ekoso Nhyira 104.5 FM yato edi amamre akwankyere enti onia sa ope akamfo amamre abakosem empaninsem nyatesem pa de a eheya ana so oba na enyina yeyi aku edigu awiem musomfo kwame agene mboate wo hia me kire ho a frame na na wakọ tomaje so me na bra no so a me na pamfo etrase na yadwadwe epe amamre na pumase bre kai se eyekosi ada bia enwumre no nsia ne fa ekosi no nso so kan ho a enima pi wo ho ma obetumi asua bi amamre kwankire obetase nimde so me ba ha menu na me bedu adwuma bo ampo na aka se ba me ba na se papa me yare be 2015 wo hwe me na se ma no yale ne de nya yale bi e pressure na me hu se pressure na ma winti no esisi ampa na mitimi nante nya me ni no kre ni mo ma me kwaji eduru me kwaji eduru na me koye no
o ka se nka me mranto aso so gusu mi wienu pe na magye edru na no me ka hye ya me no nyam se apapa na wo meto ase ene se de me nsa we kura na ntimi mpomo ne se eso enne mama wo se wo nsa no me nsa na ntimi mpomo ne se enye se we de no waka hyama no eye me ankasa na de onim a me nim tifie so bi afa so nante kura na ntimi nante de di kan ya me ba ha me tema kura bo me nsa ene ba me nante na betre ye pese tiefo tie nsam na wo kan yi Prophet Joseph me say ye nya asofo bi omkọbọ pa se nipa bra be ka masem nipa bra be ge say me nya saa de ni bi da na me nya bi da me ye bi kura nya me ntua meka mama wo de yale na wo say about 2015 nti se 2015 na wo check ya abesi sese ya be 5 years one doctor do now let me so manum papa enso me kokra na check ya me bia me ba from pa lo kra na ye 116 na me ba na ye dia pressure na me ba ha ko ye no masa ko hospital ko check me ma obi so be check ni fie be ba be check bia na 120 to be o kwa ya am senye no kore enti be person ni fafofo esa be no kwasem se metro so kra je drone be format ni am de ba ye dia ka meka se yare no se kra se etukura se sisi ani mpo no wo ankasa ma me out sisi a wo first a wo ba wo tena kwan mo be 3 times and wo ba one tena se wo ba watumi anante aba won sa na emuamua wo to ase ana twetwe nyina ejai first pa no so me sorry se ka me tiwe se me sorry na me ka fra me ma han bi se me so me sisi me se le kansi so ansa na metimi anante e don me ba me ne be babo ebi ne ba ha se wo ka me de a nipa ne doso nti ma me sisi aden na wo ka kire omo a pressure ha wo mo ne diabetes ni stroke dika bi kire omo me ka kire omo a pressure and stroke ha wo ma se adanse na ndie no enye se obi ne de ahye me ne mo do mi nyopa da na wa abonte so wo dwa so no wo mo modern se omo be tobi na wo mo anom sika wo ye fa nyehwe se wo kura sika na ewu a emfa so bi e maso na me do mi nyopa da me di ka poto obi no me ansa na me ti wonka wo Nhyira enti wo nti me na this bottle of water enti mitia ti me hu se eye wo papa wo ene se dro no se wo ye de ne metu anamo ti ma na wo tu am tu baaye no na ya se yo mama we de me da se tiefo de bia me se kasa tentem toponko Media Love 99.5 FM and Nhyira 104.5 FM Trade and Tourism Fair Media Love 99.5 FM and Nhyira 104.5 FM Edebi etiefu na adofo a ehwe mfi chichi ni benche nyina ene yababe PM ewo God Bless Herbal Complex biri Nhyira akosi jesi nyameche asanka de bosma adwumare ni esense ni pada seni bia wapomdin hia ontie abri bia ni de bia ye Ewiase afana nyina epapomdin naso aduane edi nsu ayenom emframa ye home na sama ye yare mamesema kakra bi na mankwa hu hia na nya aresa yo enenso so ye de nyame ase God bless yenko an ye de nnua nu bra beka nnua nu bra ye okokro do so tamatama abako ngona nchini krampan ujama on se yenko an ye ba ya bobo nnua di ye natural ye drone nkrampan we ye de say ye kan nnua bibom de say obi o yale twere na de ba ko an ye di hu dwuma pa kese e obi ekuro se kuro na nya 100 years etwa wonne etwa obosome fabla bedan God bless etine ye aduomo ye se wonu aduo bi e wasase so 3 days 4 days na aduo ni san bi ama aduo ni poison enye enum biem de ti am se enum biem ye bibiduro on we sei on ade ye kire bibiduro ni akire nnuane atete ye nananom ni edi ti yale anu odin na ye pe wa ha se wuti ye wo ya asme ha o mema sem de e bonus wo ya ha bia we ye friend nkrampan dwuma edi no ni dua pa de na chi ye friend ahomachem aha ye nyina didi dwuma se wo yale twere se wo sisne ye wo ya awo na wo pe de me se e bonus wo ha me duro me fa bibia amfra eno achi bia akore bi da wo enkoye operation mane nsem pie ma ni nkuni we ene first ne ekwa krasi aman bo
ene de ye ntina me say God bless me ba me kire nuo hwe wo ba yale da fie na de tie ne ya pe wo mafunu wo ma na de ofufuo na ensema ye mu fie no we egu ade so na fa sra akra ne moma ne so 15 minutes ne ko opese hitting the 5 star na de formula kakra ye de aka ho nti me ba me kire bibiduro pompo ba wunua bi mirim on kontomre esi yi what the fresh wine say ya what the fresh wine see ya uwi ya no wa twuna poto wiem afia wie na de apete hafra fa gu minim pompo na show me na be pai no ye nko na ye ba radio so a ye kire bibiduro num bi ye wo Kumasi City Mall he ya afa ne be bia kra de no Kumasi City Mall udu wa efe keke enika keke TV3 4 office ye wo na chi etra so obi mo duro nansa wonum na mu nkwa janom because me fan for ton ya papa no mo ye mpala ne na sofo no o mo si wonu do 3 days ya consult doctor ada na wonu bibiduro ko mfie be me yesa na da so no e ya zan no ye wo apetesi be wiase ya mana word da ni di papa ko fo na no a abetwafo dos na mu dudu se nya mana word fayale abeda God bless opa bra opa me ma etibesi wonu me ye duro nansa na nkwa enu biem ye payale anu odin Fabula bedan God bless. Nyame show bibia so ya sutie. Ye ben Ascot Presby mission house no. Eni na hwe no. Ana say Confidence Hotel. Baby a oboboso bia oba betu ya. God bless there. I just say kwasiada da ye nya adwuma. Apart from kwasiada de bia ye adwuma. Ye number ni ye 0243 64 1860. Ye Kumasi City Mall. Nyame show bibia so ya sutie. Trade and Tourism Fair, Media Lab. Midi dia jawusu mampo kontonchi abu ehia kumana na wakasi bretuba kwame gong jatani nie jumadi atudi Trade and Tourism Fair a Nhyira ni live famede bremo ene yapiem our Prostate Doctor Foundation patasi paparazzi achiri hope Kumasi heya yentweme on ni hu de ekoso medamase Yaba prostate doctor office any be din komo. Prostate any day. E ho kan etisɛn. Na postmortem just e ho kakra o junson tentem. Bi wa junso a emma. E bi chim na ya sa retain. Junson tentem be sem pedo sa de achi. Sa nyoma yi e ha mema yi. Ne nsa adwene enya nkoso. Dr. Bechino Boase. No che nyina baako. Enkomi be boye nyina. Your friend Dr. Tony Bedu. You're president of Prostate Doctor Foundation. Prostate Doctor Foundation, a foundation I started for United States in the 80s. Na me adaroma and na yetimedi ABPA Ghana has started as a think tank. Na yehwehwe yare ahodoa a affect the patuntum for people of African descent. And a prostate no eyi no. The prostate ni hu ni realizes prostate no e kum yan before people of African descent e kum ye chain race bi e wo wiase. Tie nunti ane yedi Ghana na Prostate Doctor Foundation ye treatment center ewo ha Kumasi Patasi Estate Paparazzi Hotel na chipe ye adwuma juada ekopim memeneda juada kopim fiada anopa 8:30 to 5 memeneda anopa 8:30 to 3 memeneda bia ye free scan ema obia general public ye pese obia hu ne status because ye launche National Prostate Health Awareness Campaign since last year June. You launched a treatment center with Kumasi. And through that, ama ya campaign, education, abodehro, ama Ewiase Mu Nsem, ome wo Kumasi, Ghana ha menyina, ome wa overseas, from the United States, from Canada, Europe, other African countries. Omo nyina ebeje ayaresa ewo Prostate Doctor Foundation ewo ha. You will be a friend triage. Yet me, Esha will be long distance. And once you have a test, it will be one, especially overseas, America and other African countries. With the results in Maya, based on the results, any protocols I do become you may establish your clinical symptoms, effective treatment. The fact say, young people of African descent, prostate cancer come here more nintino. And nuntina, I'm a Prostate Doctor Foundation, and near bra. You go your National Prostate Health Awareness Campaign this wa. You body who you educate public about prostate and the conditions at the back. And a fame titru pa your fast bomb by. Wa busa wo say
Wunim status. Say wunim dia men deceive ho. Number no ene 0240 775. Obi to obi afem di ma no. Na kwanti ni suo. Na afa yento Ewiase di muti. Amen. I never insulted anybody. Don't mess up with me. Hey, son. Master Party, this is real. Anybody. Don't mess up with me. Hey, son. Master Party, this is real. Abrebo Mu Nsem doso midofo. E wo bia obeka, enyi bi so obeka. Obi owo wosiko na so ni wontonu. Ajenbi na chene meti, menso midofo. Aye. Ade chena say yantesa fofora yechi mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mawi yesene se behye me bonate teme me nkuta nanka ne magya nanka ne makoka se mehunu yanka sa obasa sabone aka enkase boja titibibo mposo mayenko na sa wokoto sabo bi si wunua so a ka tira no se he aboa sori yenso anuti na me wo hena na ne sitie ejawusu mamponkontonchi de hye damra wo buo he akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apampamra wo si ebura mamponde hye ni bie downfall ye down bremo dagon mebi nko amansambo afọ kosi bu afọ brekum nam 1 hasanso na Keviat Probit enkoso hene kobisu ma hene ochikrom eni kokobra Assemblyman ononso ha Odifo Joseph Mensah enso ofie ogoro enche obeinity mi producer NJ Ampof etamachi don reach the Facebook live also YouTube and Nhyira TV Facebook and Nhyira 104.5 FM oko Martin Israel e bato ye Pinside TV and Sameng TV mi dia jauzu mampo kuntunchi abo ehia kumana na wakasi betuba gong jata niye me ba ne se jata enso wia me no me ani ATM e won Nhyira FM Ewiase Mu Nsem so sermon tete erade akwai ahoya enyansa fo asase so yene etien ansene kotie binom yene ye kan ewomu live ewon Nhyira 104.5 FM enani entina free summary ko ise obo no ndo beso nkunya so ma Ogidi Brown enso abeto so menua Rauf every tema abeshran den nyina ohio TV so na dia tim live tinanso nyimre ono so betinika ewo video so ensem mienu ne ebedago no so nyina nchinwa hyew yansano a de asem kese ne meba maami oti obeka na kusemi ode hanki enne nam ne kom nipa obono so bonte ne champe na ne ampa ye obedwa bedwa pa Odifo Joseph Mensah restaurant ode babo no bedago no so etwa ho fede de kodifa na etwa ho benkum amane kro na dadi ntentem yansem ne part 1 Ewiase Mu Nsem so enie hambanini ofuna umsebenzi Madota Hambanini ofuna umsebenzi Madota What
Better word Huni Valley. That's Ramete, and yan so for such a so in 104.5 FM. Ewiase Mu Nsem and Edrus, and any more Kuaba. But yeah, and they also die. Tell who ye. But oh, I do my. If I show with a friend, a fear coma. Mammy, a fear coma, I didn't fear saying. Me patch me were 39. 39. And you are Sankro. Patch. Who come here? Patch me free domia, and now, sorry, Bang. A patch me call Joshua. So for Joshua. So for Joshua. Gain again. Bantima. So Joshua Bantima. And the no Kakukono. Aha. So for Joshua Mojo name. Mojo Metu and catch a papa. About your now. A patch na me to canina me to buy na me pray ninti no me stop me jano. Say want to be bia. Ti so na na me kota. Ya to be biate. Ati. Ya to nsuo why. And then so the entutu. Ni nyina emogo mpacho worry. E pacho ane. E ma se no produce you. E pacho ma wo 8. E ma se na me ma sen. E ma mi na me ma. Bible si yan ni ase nori sempo no anwe nti aka sen. Pacho mu nyina o. Owie, onwu biom. Papa. Yes, sen. Bible si yan. Yes, sen. What does worry? E pacho wantwi aba me ne be ma ne nche. Scratches aba worry no. Scratches. Ewiase Mu Nsem office, I'll bet on my mekaja na worry. Ewiase Mu Nsem office. Udi hu eje abusa no. So ya branch na be chan office ro. Na di na watwe wan hwa worry. Mi kura yemi sei, obara yemi sei, mi kura yemi sei, obara yemi sei. Ezambu bruja. Eno wadaro ma anyumre. Anyumre de boko. Me baya anya boni bia. Na konfo ya woti ya no papa yi. Mfansa wona ni o. So ti ya konfo yi. Me pa cho me ba panyini no me di ka wo me firi nkran bae no na me banyin se wo me ba panyini no. Ti me be wo no na me sua. Na ma me ye se wo de me be ko yekurum. Na o de me ko yekurum wo no. Se o ko ye me eduro. Nti o de me ko ye no. Na me swanti me num enkura ho hwe. Ti na me ba no say yesi bibi de asramu. Asramu ayi epa ya kuratiri mu maniti ko yekotoni bi. Ti mi de na me nim na me maame no mo e kan no mo kire me say me papa enua ba bi wo hono me friend na yankruma say be waka ba bi. Na o kire say konfo ko dwo we no eti soro. Ti o ya asramu aduro nti oni mi nyina ne be ma na me ne wo ye ne friend kwasi prempe oni mi nyina be ko esoro na ye de akra na akokire no ti ye de ne ko ye no na papa ye say me kra eni akra no ho o papa nso kra enso ni akra no ho ti ohia mi photo ehia matade na me ko fa matade a me di free kra no ba ko de bre no na mi photo nti emu wono mo a woji sa photo no ta papa say na nani je me ho mi de minim o wo ne yire e wo ho a wo ne maame no awo ti mi o ka say ja o ba tan de o ba ye ka say o kra ni o ba ho a o pe o ba nkwa ti me pa me ba nkwa ni nti na be ma ne ka say me mfa me photo no mfa ma no ti ni nya ye mu na o tworo boy ni din na o tworo mi din me ti won mu na boy no so ti o na o hye boy ni din na o hye mi so mi din to change we din no mi din no change digu motoni di ma egu be ma ne di no na o de me oba ne de no so e di ma me so di ma be ma ne di no na ye no me ti 7 days pepepe na ntokwasi entam nti afa me dwunu wa me ntiase na me ma me ani abre pass na obi a wo ba ne yale a wo ne ukuru nyina ne ko ho no na e de na afa de be me ya fe de wo ta no sa ti be me ni mi ntokwa pentu atwe nyina na nya asam keto nya nya me na di machi di a kana asam a me kan di na nya asam keto nya akopon me dance ni na be me ye 7 days be me hu mi a na konfo manim se kakai
ti me ba no ofo na ba ma ihu mi afede a kire kura de woti wo hu mi kura ne ba ne akora no obi a me ne na wo a me ne nyina ne ko ade akora e ko konfo afede de e konfo ye mini konfo na pose no ade ayi pa pose na gwen e se bibi de forget you said here na konfo ya ye mbi ama madam fubi emma me lie no o ka kire de friend aje o ka kire me se aje wa ne kire me se nimu a obekum aje wa no na je wa ne ka kire me se won kan sem nyina na de o ka kire me se me hwe ye na me ni me kunu ni ntam no de ko odwo na eye saade ye no enti e ba sa no na mani bre pa fede me to no me hu konfo ya na me ntimi ntrans wo ne yire me so me timbe me abaya me wo ne yire a woni na wo me so me wo mi kura me so me ne na wo a me de me ba no e de no e besa ne yare ye fede konfo yi ajime aboso a me to no na madane se toy na me hwe nanim e kwa mo de me kura na me si wo eno me na nchen afede me be nyini ya ena mahu de ye na afede wo ne me tena ho ena wo ne me awo mamu ensia woni ma wo emamu nsia me ba yale na ta me ba jiska cross ai me de miniska bia me de be ma wo na wo de otie ye na wo ba enwuda na je se ne yiri ba ko no de ne bosu ni bi di edi nipa moje nti ne yiri ne panyi ni ma no de wo di bi twa so ntimi wo ka se obe so me ma ni bi ahwa no me de minima de kodie na de ko wo se me nti na de kodie na abo no da ho me kwa na me kwa jiska wo se unti na mi wu agonfo mi na asiri mi ana me so minima de kodie agonfo mi na asiri mi se da ofa kanche bola so mi tiase enti yes pa wo se ai me ba yale na me kojiska wo san wo de otie na sa obanwuda won tiska fama me dane yire panyi no na eska cheto am kura na oba akofa ade ama no enti mu na me ma me hwe di na sa ade no na ya tete ma be ma no ekura nya konfo ya nka ne konfa no nchen ti wono esa to okuta nu bo ni nti no adane boy na adwene se de wo hu no onye ne hwe enti me ye no na emu won na ne ma wo ensia sabe nipa de enye bone konfona chimodwe no wunsia woni ma wunsia no tie sisi yi ai papa na osi wono me osi wo de dabi na woni ma wunsia wo wo yire enum pacho osi entiemu enum mesra osi wo de matida entiemu na me ma me ekọ baabi ti me ma me ekọ baabi na o kire se konfona fa no enye fa papa eye fakum na opeso okun ne o ma no ya na obeso wo hwe a na bibi abono ahwe ho entinya pentimi kase mema wo woni konfo na tena na asabusuani bi bagini ne nsa no mo paade na ye boa ti me maame ne me abusuafo bi ni obi agi ne nsa no me enti ojo ka che me se me wo fa ka che ne se me okumi kura no a obusuani bi ni ho a obe ne hwe enti okumi ntonkune nti obi e woya me bone kura na obi ni obe me hwe me ba no asabe me de no ekoya no owiare ne nkura birem no me wase me papa yi ka kire me se frɛ me dem ka kire me se me wo fa ne de me ba no ye frɛ ne ya menka wase papa yi gina no ese me wo fa de me abegya se da atia akura ne be yie e wo fio no nti wonku no e ma me ma me no nyina dane ntokwa e wo do me abra ho enti me maame ya se wo so ompene no na wo se me maame akoka se enti obeku me maame peni ampa no ogi nansa kwan akoto me maame me 35 ontwia maame ne ka papa ya ntwia ne ka konfo no wada no se nne wo kina wo ye ne saa na maame se ye nya bibia ma ya se ya ne ye sa bɔ no kro no na wateta me maame afuom ho na ba bia maame ne tia and pay for ya no mucha body and ya na tena so and that's wo mu didi ana se o mo e bampesi ana body e tintini bi na o na papa ya atete me maame e di edu akwahye ba bia me maame ne tie na maame ya kwotena so mami baya pe na mami hunra na mami hun what kodwo kumio ba bia ko nyina e ko pechira ne nyina no say ya be pouch uji kosia ni kosia ni akokɔ ene what waja bibia afa wiase a papa ya mia no aka cha ne bosom no se wode ne bosom no e ya anworafo nti enkwase asɛm nti no kɔsesa mo ebegu ho
se kunima me bosum ya ngwani ai anwrafo no akwase se omo enti oto no kunima me ukwa bosum fie no enkrofo foto a wakunkun am kwa na bobo na papa yi peniampa ma me hu ne ka chense obekumi ma me peniampa papa yi ma ma me honhoro wa san twia ma me sika no wate ma me akwase ne kwase enti obeku no bosum ngwani mtibida na ayi papa yi ma ne bosum no ekumu me ma me enti me maami ebe muni efri empaso abehwe fom no o kantam se minim na se sa konfo we se mi sina chi se mi koda na chi se mi kunu no no a ene asamado wo man dia woni mi bedi enti me mo na me maami free empaso no obehwe fom na maami no ewi nti obo kwadwo edi se enti mi na kwadwo okumi wafa me ba wa anya ne ho ade wo pene kunu penkure ekunu makoka nti okumi no bo confiding sa boni din sa sana me maame odi wuo me ba na se maami ewuye no na se nkrai ekwamo di wo na me ba confiding fi mi se me yenipa ogira ka che me se me se me nware ne dia ene obekumi o ma me ye mo ma no so nye ye da ene o me wa ma behwe me da ampeni ampa no me o ka to nkura ne so no me ne ye adwuma sa me ma no agina no ba akukọ school oko me kwa na akra ne mo mama ne me kwa ba bi ne kosi mu de di kan wodi ade ne ma no na odi eda na se na wodi honhom me di ewuram ayi wan wo saba atabi ye di ko ba bi anipa no adwura ho a otimi ka chense me nsom na ade a wo papa ya ma wo na enye papa me nsom de anti fro papa no ankasa na onya ade ansan masom na me som a me no ma ekuta me nyina besai efi so wo ye sade na wodi ma akra no na ya se kro se be kro no na opese odi wura akra mu se okwo kro no na wo bi nkunu tonkone entonkone school no di o ma ne nkoda wo ma ne nye yeda wo ma ne nye yeda ti mi hu sa paye sa na me di akra echi sa eti ka me wo no ma meti se me ba na ke ekunu wo school mu ana se obi na ekunu me se me ba no bi o school mu se ska na wo di be ma me ba na mi bi wo di ska bi di ma me ba no prince akra ni so mu se pena adekode ni aninam ni ntim se ya na ewurawura mu me wo no mo frame me phone so wo ba na da ho a wo wuo no me bi san se de o tem papa na wo di ade ni ska ma me fe do di ska ni ma me a wo na ate egu mi so mi na mi wuo na jata wi ane frame na me ma mi se wo mo fani sikam wo mo den bai ti konfo na adwene se obeso okumi se me gina on mo nyame na hwe me so ka adura konfo we ato me mponche ni okraman ani agira moa na se me wo fa finchi ada yekodi konfo be gina me fichire tutuo mete so WhatsApp okra o tutuo ni wie no WhatsApp okra mete pau no asa ekum okra kanche na me tietie mu ka se mehu we ade a wo ye nyina mehu we ada me pie gate no na me ba ni mo no aya ma omo a woni omo ye no na omo dwane ena omo koi e ma me ko bo India movie no e ko ka kire mi sister panyin se mo ahode ko adwo enam na je se wote se me ba do me Abraham mu a wa na adwen se obekome eti na cheso abopa pese o mudi me bone wonu ankasa edi me bone wa wo se me fichire odam ho nyina esu ekumo emusie efio mu nyina ma me fra kosi akroma se wa hu de ko odwo ebeye me kasa asem aya na mo se mebua wan se me fichire no abegina na me nipadua ne na wo twia me se ya na onya me obe me den tim ba me de ba se me de konfo no me besre atiefo no se wa mu wa me say yamra na mesan dia tomanim say yamra say konfo ene obati won mo ne wonu gyaye a yamra say wutimi e ka say me ma de me ma ne nye yie no mo abehwe oda ampani ampa me ma no abrabo enkoyie didi na ba wiase mu samso me ba ye no me ba say me de beto atiefo anim say mo dawro ma mo muwa me say konfo no kwan ode me nam so no say te konfo na adwi pese okumi say te wa hyete wa kanche akum okra ne enkrama ne ayi emponchi tuntum ne okra tuntum ne ayi akanche ani ayi ban aponchi wokra ableche tuntum na wodwan na akukọ tuntum enyina aka ho wakanchi se meme dia fiwe ya wura mu se wokasa ba mana to me a na oboa onyanyame wa nkumi a obebo meme dam se me wo ho a me na we
papa we ye ma card ebo me o konfo ne etre ne twon so yi baako etre ne twon papa no gina me say me se me nwale ne dia wa ma me nwale wo wiase mu da me sha so be ma me ne na wo no eye adwubra wate be ma me ne na wo no o pressure be koso wa ma me ba me ma be wo no ha se mu etre ne twon onyi baako me ba ma be wo no wa ma ka ebo akura no e ma akura ntimu bie wa chata ato me ba no so say mi wa ma me ba no enyini da obekumi me ba na firi wiase mu obekumi ma no se nye mpa na me ba papa na osi wo no no wo ne yere eduro me ba bi kwa na me kwa no no mo share sa no edi ma me eti papa na me ba se me di me ba ma mo di me ho agya no ne me ma na me ma no so no me na waka to me ma no so ma o mo nya yi no kwan ya obefa so a obesane nkura no ama mo nya adwuma ye ama nkura no school a wo mo kɔ no wo mo ntimi nkɔ ena me ba no so wo se me wa ma me ba ba ya no so won to me na so da nkura no kɔ no mo ka kire nkura no se me ye bayifuo wa se me ye bayifuo me semoni die so fu bi wa ha na nyame abie na ni a mo ma ne magina na o hwe me ni padua na o hwe konfoi se me ye bayifuo a o mo ka na me obi hu o jan mo se obi ni obetimi aku ni da aku no no de bone na obedie wakati obekume no obekume wankumi obebo me dam wa ma me dam obebubu me guo sete wa won hwe nkora no me amako akodi pa na me de hwe me ma no so ma me nya hoto na nse wo to me tuturo bi a se me ya bayifu ana se me kum ni pa na mo a me wi ni pa na mo na se me se ni pa e ka konfo enku wakume na sanse o twede amponya akopon hata wonim se oni mitirim ni makomam se me nya bayifu me wo ka che me se me ntu a me nim se de style me ya metimi atu etimi ba se me ba ma me modi me agya sa konfo na osi wo no me nya ne hwe me nya ne hwe me bua ni bia nya ne hwe wo se me ni buafo bia nti obekumi okumi a obi ni obe ne hwe me tumi ma ni mekumi da wa se me abrabo kankran na me ka anwensem papa we na se me abrabo mentimi anko na papa we asem no o ka anwensem na me won kran no se me na me mikromo na ne ete na me ti no omkran obi eni me na papa no asem abrabo nyina no nti wadwuma na o ka anwensem na me ko school no nti ma ka betuma ka na so na me ko school no ure fi anwensem no na me ko school ni nti anwensem na yira obie nti me di baya me di beja ko se madawroma etiefuo me di to etiefuo ni se mu sa konfo ni se bibisa no se konfo ya mam eye kwan se konfo ni oba jaya na so oba ni jaya eye mra kwan se wutimi e ka se obeku no abe se ni life ana wo be se ni mabrabo na Ewiase waka wo gina so akase manim anya me nkwa na akase manim wo twro krata bi di ma ni nwia ba ma bi e se won fa mra me se wo be se me mabrabo nti me ba se mo fa me nya no kata no die atenti me na nyini so be adwuma eno o da so be wudi ni bio me pa che frame afia koma afia o pressure me pa cho papa we na ma me dwendwene bebiri e kwan o de me na mo so je onya pressure eno da onya pressure ana mfimi o pressure koso da ya pa pressure de ya onya mi na pressure nti konfo ya for guess eju free kunsem mi pa cho ani uku no wahi friend ko si prempe o wahi sisi a edumu shine edumu ne wa fast do ka o ya ho de e pa cho so woni me wo ye o ye o ho de ka afa na no aye ma adwene se o ye o ho de no obeye me ho de na papa ye ko ye me busa ko se no ya no ntina busa zo pressure no yesa ishudu sisi ase me ba no se me nya de duanan ya no aye o ho de oni ne wo sai ba ko pe no oba na bema o ye bema otiase papa no kanche se o bema na no nsa o di nsa no o se ne na bra bo nyina wo no nsa pa tini sa pe ni no ba ko pe asem papa you for guess ma o tika no so wo nyini se o hwe papa na no ho ye ofe na wo to ni dum tifim si kri
na wadona na umamunsia na afidi atia faso na aze oyo forgesi me pa cho me amani kan se mani kan na me kofa no papa we nka me kofa no o wona yere na me sade na me city no die hunti na papa no de me kofa no o wona yere me ko baburo kura no o so obi owo na yere die owo yere yeke kofa no mamba bu personal quotation am kan me ba cho no de ma bon na mo kan de ya ne meti ne nyina ye nti wanse ope emiri bi na o kan sasa na me se wo no wanse ope na me didi na tem ka che ne se na wo ade be ne ha wo me ma wo me ba akura no na wotwe me enu pe enu ye me sa asemu a me pa jo odi kan se me pe na me ka che se ade de ne ha no nti o se ope di sense na o tia kan so me pa jo me didi na tem ka che se na wo yire idi aboso me sense na o tia kan so me pa jo no di ba aboso me kan sa no bem se bosu ni mu a bosu me eson ye ni mu a na o ye sa de no o ye de wan kan sa asem ni biem o kan se me fa me photo eye eno eye de na o tika no so obi a wo mpe no me pa cho kan se me fa me photo mfa mre no me ba no kra me kra ni me ba no ho e na oje matade me di free akra ne de bae nti me ba ohuna na wo mpe no na me de na me na me wokunu na ni yese srabo fa akofa no me pa cho oje bi photo no onu ankasa so kan e kire me se wa anya me sa nti uhunu no na ni ye de ni ye ofe me de na me de me nya mi kunu osan se ope ne mi kunu no ai osan se ope wo ye me se wo ye me pampa se kwa me gongo me busi akosa no yi ya no ja se wo de wada no na so mpe no ho nya ofe ojumfu ni so koya de ache hu na ni ye osan mi echire na okoye o tro mi yedin echange yedin digu di mame no na che say wo ya me forget no ntina ayese ma ehunu na mintimi ntina se mi ma ehunu na mi mintimi ntina se de ono ye me no na che say mi akasa na me nanti free mi fie ti wo nanti ko ni fie ma mi na me nanti eno eye enti wo nanti ko konfo no ho ai no da achane oyo ho de Dabi. Besi na eka sei. Pa cho mame e ko hu achi no. E no kan so. Wa anya hu ande. Wona wunsia. Wa anya hu ande. Eno. Pa cho ane. Nti afide de na wate afiri woni so. Sa forget no. Me mame ko hu achi no. Eye de na ti woni so. Me pa cho ye ko baabi no mo se sa de no. Baabi hin na mo koy. Me pa cho dwunu ho bosonfuo no. Na ne bosum o ko e kopiem se opani your forget no nya wo ne konfo ka kire wo e bo ko busa no mpa chwa ne so bri woni so ne mo de gu kokum na e transmography wo mpa chwa wona yes ade no nti utie wo mpani bio na me se me nya me kunu no ono kro no no abo me nti utie wo mpani bio sa me wale me kunu no no oje me ebusa akusan baako bebe 1000 me pa cho me nya me kunu no ti wo mpani bio ti musa konfo yi ne yire ne wo ho no mo no konfo na hwe manim sa abra ku ne tie sene na na me kana system ya da konfo ni manim se eyi bia na wano me wo na system yi we na ne ko wo ye misiketi twere na two mbe yi ba kon so ko fie beso na afi efu ho ya dia ba wiase msemso ama nsambo focus bo for more than 200 kakana fi nto so enti ne ko Junad Herbal Center ye ba e beto ngomso bo fi yanko konfo no ha konfo no what yape konfo no sesi ese de eguna bia no so no dani ache pa na obechem enne wenim de banka wa sha dade eche konfo forget ewurade but o na obetima yo o se no yes slim sa o se lace blue and white o se no yes slim sa forget ni na sa yampampa se forget kwame yen kate yampampa se nyame anim se papai maame ne ni kunu ko ho no no ansa na papai ko hunu agi na firi abante ne sma wa na ene papai won fie enti yen kama ne nte forget ni ne me ejana edaso ya juma me mamrante o manu mmonyum nyina ba ho aba ya forget am mamrante o manu mmonyum ofia no mo ya den bof yanko Aqua Beverages Limited adaro babusiafo ensi ate say wo krom no the new water is in town yo etunya bi na bote guna
eno ti se wakochia Yesu Kristo na watere nsuo no aka onim de omo watere nsuo na akwa asere no nkwa nsuo na akwa ma obia no nkwa nsuo tene enti akwa beverages omoda Roma akwa blue mineral water ensu kan ensu kroji pebinom ye kwa traffic mu anu ani nsuo amanfo no aponto ase dwabo ase obia giatum akwa blue mineral water ensu clean emutin wine na de ye 500 ml bottle sachet one so ewo honom enti ukodwa so a tonsu e kama na wonum suru krotim se enche fridge mu krotimi no bi ho enche fridge mu ukodum a na se obofro na atinta so rof se de obofro no upa bi ata Mr. Wada, 0596 994 992 0596 994 992 nane mpanyimfo atwetwe nkomo na ni se corona na nkwayo abusuafo etete yechie ya wudi agro ebete kwakwa bia wawadi na obiama ina covid no da so jiremu covid 19 on covid bia uko Germany asema ba lockdown uko Italy eboba UK eboba Belgium edem munya hweye covid na mudi agro no enti Mr. Wada upeta sa ya de we nyina no ye betimi se untimi nya betima ba so but what boost your immune system na enya dwuma da bia na nipedo na nya na hoden ti ade bia ba na akotia Dominion herbal powder eduro na no unya bi pe anopa na ohwe bia ogu nsuohye kukuro no aka hunum na wabo enwumra bada na ohwe ogu nsuohye no aka hunum na wanom enu anu no ebebo ho be free covid ho na enu achi diabetes stroke prostate ana se bo chika se na ajo ho anyi ebeka se be ye do ato de ha mabobo wachi ujo ho anyi jai kona kope Dominion herbal powder eduro ye kamfo de ama wa no na upe bi ato a ukwa market ebi o master red ebu akwa pure liver bar konongo Judas maso ana konongo no Apollina Asapo adanse sokwa adanse pharmacy ni wadu bi ase osufama Ensha FM security checkpoint ubenya bi ato ofinsu Gifrak pharmacy Tepa agenti heba Gods Jarvis Boachi heba bibia ni Alpha heba shop ana afese odo ani chem na akopiem ewo asefosu a Francis Mensa drugstore open doso protua na wafrem panyimfo 0209 949215 0209 949215 and 0543 158 195 0543 158 195 na ne panyifo atwetwe nkomo ni do adrasio kwabra tuja se ose tien kwabra tuja ye bie ot ye esuo ni panya esuo bra ni panya Ethiopia oni panim mo piafo unim se esuo kramoni ala kwa ala unim se esuo kramoni esuo muslim osanso yo hene nguni da ngwo suda mi do humba bia no humi mi hunu da esuo ye kramoni hunu da bia am ko nso mba mi hunu asama dwomo mu de osibre mentwa asama aguna market day ese kwa nyimre no no ahye hwat da ko twan mu hunu pa no asikrum kakra mi bi ye ko konfo ye bi ho kabra si je ye se konfo ye bi ni kana be se atwam na adia ye ba ho na watuka ye osinya mi ofie se na esuo tuka na esuo ko fa krum esuo nam esuo fa town kakra esuo pia esuo is down yo dako esuo ko esuo sani on kasa ho really penny on kasa basa no kusu na why do oyo hini to transfer the next year adia so oba esuo ko bema Mrs. Oba Osania Asuka brand jo enti sa wa ha no nyina no ha de so ade kogu ya bodu ya mofo e se twetwe wo dane na ne ye forget na se wunhura kira de kwasu kobrasu ye behwe ehu ta mpa e forget ananye forget Mr. Ebia na wo de ne ya ade bi efritititi abusuam no me bi na edi wachi na ye nhunu ni nyina bi kra ni aba bi kra bibisa bia na papa kra oje fans kwa se wo ni hwe me pacho wo bibia agora media njiwe no ankotome agora media me nkasa wo ni hwe se bi kra na unire de bia wo conform show on ta de bdan ko Mr. conform mechanic keke usuma se na come on be traffic ho de for se mo money full money still obey your mind still what that you know the wife is it o da so your mind the wife is it ka to ya kokora onya kokora jai ne ho den no what mu da wiese me mpe no o boy no open pa mpe government yase open no ma ne ntiase da Mr.
nana kwabra sujesio nana ye bi wotutumi kabra agona samai yensa wo hawo no amane nyina mfiri wo so na wo pa na chi kwan a wo kumase a wo befoka adum uduru kejeti a wo benya ka Dr. Mensa Keo ufiri konongo ne patamasi wo edwoso wo so ko nana ye bi agona samai Joseph Ansa radio mu question bien who are unnecessary ntia sometimes ya munya sha ina mukaka no radio mu question bien who are friends are unnecessary so social media na de mami address na dwen che no enti nana ye bi e wa guna samai ne number wa abrocha men twetwe brofo bi hu so because of so the American to brofo and this abotwere wa be kan wa de kasa guso nana ye bi mi Columbus Ohio kan your friend Columbus Ohio ni nyina me ha no ahwe no settle wa abrocha WhatsApp no 0557 0557 667 510 0557 667 510 Nemum self person friend 0243 13 45 35 0243 13 45 35 let me part out here Suzy Herbal Center woman at the CB men capsules yaba CB men capsules ema bema bo Johnson na bema sintrase bema bo Johnson emaye bema bo yankura bremse ne timi Johnson ma no konyanko bebe ya Johnson sa na to say obi timi wurase nso nei wo patrai wo cha na gu cha so yes adin mo emre me sew on pese ya de pipe beto beba mu a wo hia CB men capsules bema wadura no be gina so girenchi both de biana be man mo ayire dendede na timi awuraba enu sa wo ko hye oba bi aso ka je brampa chow eye jabi ubuza nse de awose mpacho ade no ye jabi mfani nyina nkodi nyina kwa be prame jabi no duro aba ye friend CB men capsules enna me hia na unya CB women capsules no de no so siesi oba ye ni abai wade no so sa man enti da man confirm be so beti no hujan confirm bo ana confirm nya young geze oso ko oni ba bia ko obedowa ma wosu ha na otra enti kope CB women capsules no sa na usu hujan na be mani so odam pacho men ko wate because achisa my swanka science go so body o di banchi body no utimi sa suppose sim enti ko na kope bi na CB malaki o so be bo ama sabe fever na ayawa mo ani nyina ha mu ehu anim krenhwe kanwan na kopebi na ebubo na entum free ni pedua ma yawo ni nyina nko CB soap obi ho no man pacho ni shoe owurogu osisi asembeba mmema be wa akumienu yesa nan mmema be se nwotwe ni wa sisi e ma mienu ka ho du me pacho esi ka so obi nguro ni shoe sisi a asembeba opa ma ni sika esfa wa onwuro da because owura anajon krama timi tsu ni shoe sa ka wo adaya shoe etekawuro emu bon kope CB soap ni nyina beko uko pharmacy herbal center bia na ubenya bia to ana se uko chemical shops bia so ho buso first Suzy Herbal Center mpanyim for 0247 111671 0247 111671 ana 0246 578750 0246 578750 na no makasa multimedia mpanyimfo se ya damwase munti ane da so agire na danke enyasem keto merci beaucoup gracia enu ano no munkrai musa na de ba de bia we kama election we ye be cover the kama de be council ne wo mu timu de montwe ekutu na Alaska Star Enterprise, your number one sole distributor of quality and original wallpapers. I say no open wallpaper papa e fam hodum e wiabu mframafo e pesio awobo de tianete fe empa it can say your original na TV for radio for kajetia dan ya yesi na brosane stores mu nyina mon koy market for mon konkope bi salon ne barbering shops ahodo mu nyina TV ni radio mu nyina Alaska semomra na yenya mo studio no kama emfa emamo wo hwe na chi kwan a owo adum Boss FM enhwe ni mu obe Prudential Plaza no ne nche ho no a anase oduru nkran nkranfo ganyo bi me pacho bomode a na ko eye Tiptoe Lane Sekemo nche ho a anase obe fra Alaska
Star Enterprise. It was 0554 114878. 0554 114878. Na no akasa. Vama Plus Limited for wakofa prostate capsules ediaba. Prostate capsules na making. Na sa prostate capsules yi wunya bia me pacho wojo so a ebe kama. Wojo so a gisa wochim sa bo kakra bi to bia ufili so wajo so wi so na jo so nda so ba. Me pacho eba so eba se pipe we sa fe na etwa no. Eba kuku me pacho bomodia na wojo so no. Si hu kwanya se the pipe beto be man kra wo ho na ye den. Ba fu bo so wo hwe na nim din kogu bi no na ba yo na na dia den. Obeja wo kwan so. On udi agro be ma beja kwan so ntibi so be ma wani monyam papa yi na ni abri nyina ka se be ma nya adwuma egiram se pampi papa nyini so still wo so papa ma yawe ba ya open chochi ntibi so poster vite capsules ani e kamfo e dia ma wo na se ba ne se mu ayemre so a odma ene ye be ma X drive capsules one bi da everade wudum bia ne ege wi kra odun da chechiri jai emu ba yi say den X drive capsules ebeboa ama mema yo SP esita na aboa mo sisi ade low sperm count be mebu ha he ne ho ade pa we si oba so ne obobo djuma pa ba to oboa ntimi ngoba o ye krawa da bia ne ade ho so bo mo ma enso no oba anya hwe wo ye be ma ne show be ma so hu uni mo kone o mema yo no na yin koso ne kan wo se be mpasa sebe o mema hu so eba emu pi tise koko tiaji se fam both a bam kotare oba mu a eno wo se opa ma no madu ko so be o ya bo se krema got emu pi X drive capsules and ye come for edi ama bema na o mema yo bibia sipia masundwe abefie ntokwa ekoso ofie nyina bi awo ankasa ne fro untimi mpawa kope X drive capsules na opa bi ato akeu Colinac ana se woko Misty Herbal so ebuso Ferdinand Seba ana se Deni Herbal to have made pharmacy and so asafo na ba frem panyimfo 0244 370 number 702 say nini you 02 kwam say nya wa tuni anu so like 0244 what time part was send phone no de 0244 ebi na ye wo no 0244 transfer so me puma for 0244 ya her screen so via duenu 370 ya pa zoom lens no 702 cha 0244 370 702 na ne prostate capsules for announce Verma Plus Limited paying for adwetwen komo kwa me gongo me da se yawre ti gbogu yi azan omo azugu panye gimi awra la siasi o na awra da damle dani aso awra la siasi o na awra da damle dani zuru guru ni amaka bazuru guru anyi baro kadonya awre ti gbogu yi azan zebere ko dunwo zo ayegima amoko dunwo zo morai do ben. All right. Enyansa for asase so nsha 104.5 FM utie Ewiase Mu Nsem ye ensemwa anodin die kotwi kobrema dosopopo ahemfie ne ha ye ne kan etie ye ne etie nsna kotie binom ye ne kan ewumu live ewo YouTube Patro Insha TV Facebook Insha 104.5 FM Radio so Insha 104.5 and afi uko Martins wa Sameng TV and a Pinsign TV media jawusu mampo kontonchi abu here kuma nana gwakasi Bretoba Kwame Gong Jatani nie mepacho obi doba afia live from Paris. Okay, Ewiase Mu Nsem imagine you na film on Facebook ina abi also ansa Raj King Arita Bonzi Yadom modos mami kwadu se sembe yemu nyina for guest munimwa tata konfo atrasi me yemu nyina for guest kwam gong me trans na mu nyina dua ni nyina ye o konfo mu akwaba ja o konfo wo ti sai me pa cho mi ho ye me pa cho di mfie sa konfo anya mfie 70 mfie 70 emro so David ukrom ne he ukrom ni dami abra that's ramete adjuma be na ayo pa che mi ekwani ana sa konfo ani osika doso pa ukua kakra no akom kakra ukua no akom kakra ni osika wuntumi ni wo konfo pa cho na wa yire asan ko je mami pa cho na mo yire ya na uja no
ono akase na de mi ba Nhyira ha Nhyira ha na awade no begu ye oba odiwe ai nti wira usizo wa no ani ya bi sepe ne panyin wo ne panyin na mekan panyin da mda wa no nda so wa no amda so wa no we na to so mienu ai konfoni ho den konfoni konfo forget no ho di ye pa na usu bekuno wabwa unka so bekuno david waso so bekuno david na obi a won no waso ho kra nya ne fe ho nya na kono na famfoni be na on fanya dia fe de wiase a won na tata so do me kra me ni tam tie mfie du ni mi hu no kra da no nya ne forget david o ko me mfie zeni me kwa me dia che me ko na misa na me ko school na o she akomase o ka sore pen asor man ko vida me na mo school na ko mun ka me na ye zu komfo na se motia komfo abosum se na de adwuma me abosum de sonson na ye adwuma adiosonson onya 70 years odi abosum adiosonson na ye adwuma se na ye me papa de bobi ni jira me tigare na ko kumframa na do hibio o mo do so bobi ni jira me mitio tigare ko kumframa atenga bofo togbe agri komiayo azato beyaba kono ana esiofia ana esiade ana supan kwasi ana tenedwaye na boabo nsu abna antwa tazwe ono odeyo tazwe ti o mu dem twin bo mu nyina dini o mu do so papa me body mitio me water ma pa mitio e do su abna o to so su abna mitio ana busiana ana abusiana ana tintinguru grabami ana woya ana azato di kambo makan azato free voter budu basaka ho me ko beni na mko je budu basaka ho cha se mi fena cho budu basante na mbuza wi cha na do hibio ana agbi na ho bio Nhyira Amadu am ya ngunafo Amadu dio yesiru timburu ni na ho bio na atenga that's what ikaka to aswe obie endu 20 mbo ana anguna minkan onka anguna ashanti ka ho onu anguna wonu si eda na nim anguna ka ho na ashanti ka ho okay bunu ka ho kasinja ana bayaba kona bujeje kolaku bayaba kona abobuja kolaku ye twa ho bane atoaso wuti Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM mesina empire be jovia come for guests number dago no so no ye ko juna taso yaba SS stroke said then doctor pastor so much is it back no wise grand ko yada osu Nyankopon ase se enenso ordinary dum tumi amaye ne yetias wo ne dimu Nhyira 104.5 Lab 99.5 yakaye ho bio we a trade and tourism fair eye foforo kra enti lady amano enne metufa we was Sunset Hotel na many manager wo ha ye bedim komo na yahwe acho mo akaba medase bebe na what to say acho me hu yo na enne ma Sunset Hotel when you just me wo ha ye ni asoso wo ha oh okay na yanhwe say kasa Sunset Hotel a enne de oh Sunset Hotel and you may have a baby your accommodation or your restaurant or
Your pool, your bar, say, and your venues be brave for other sort of programs. Ewa saying. Na pacha mo conference hall. Pacha one your conference hall 4 conference hall. Yes, please. Oh, okay. Now yen share new couples no. Sometimes also me per hotel be na makoye honeymoon. Obi betimi abasa. Pacha one. So anyone so be alert us. You call us on phone. Okay, said that's say now no couple ne beba. Umbani are setting up the room. Bibia na bibia. Omo na be set up. You be setting up the room ne be to say for. Yes, please. Oh, okay. Now you share birthdays, right? Birthday so say the hands or be alert. Just give us a phone call. Okay. Everything will be ready. The hands or do nipa ne beba. Okay. Pacha. All right. Now you share restaurant no. Local, continental, Chinese, nyama bena. Mpacho you local local beauty said then. You fufu, you kunkunte. Oh, hana fufu no. Ufre phone so na dey abra wo office no. Oh, I see. Mpacho ani e banku ni tilapia so I say you banku ni okra stew, goat light soup. Bibia local dishes we are bibia abunye and a continental as well. Continental so the bibia you assorted noodles, you spaghetti bolognese, you want to be oh, okay. You share rooms in the susuno. It is saying your rooms now hodo and you have 4 types of rooms. 4 types of rooms? Yes, please. We have a single room. Normally, we give it out to or mobile shorter stay, and you want a double room, and it takes 2 people in the room. It's a normal double bed in the room, and then we have a deluxe room. A deluxe room, so it's a king size bed in it. And then again, we have a sunset special room. Sunset Hotel is located at Denyame around Parks and Gardens. You can reach us on 0207 228455. And then again, we have our website www.sunsethotel.com.gh. You can book us on www.sunsethotel.com.gh, or you can email us at info@sunsethotel.com.gh. Adeshimamba, mote near Ekoso, Nhyira 104.5, Love 99.5. Yen Trade and Tourism Fair no. Yen na yeba Sunset Hotel. Ye hu se rooms akapa na eha na wo. Ye fe na ha na wo live band ankasa no. Weekend, Friday, Saturday. Eha safety protocol no egugu form. Eni nti se wo ba Kumasi. O first time wo ba Kumasi enko ba bia. Omode na bra Sunset. So wo abreche so a wo ba, omode na book unso ordinary line no eto ho. Ofra no abuki no abeda ha. Sunset, couples, birthday, surprise wo kafo. Edamasipi. Hi, opese wo ye free. E free yade mu nyina ana. Ene enom kafefe capsules. Munu aba China nie. Yade ben kra e na ehawo. Media menom kafefe capsules enti wonso nomu bi. Kafefe capsules enti. Misisi yade ni nyina ekọ. Ebua ma ne siesie ma. Ye baby. Na mama ye fresh. Na marima de jejai. Monum kafefe capsules no waste pain. Na mo be ya merima ankasa. Edro yi ubenya bi wa drugstore. Any herbal shops bia ebe wu mu. Kai say wo ba wo ma akranufo pemfo ne akoda wanya mfinhye dumienu anum adro yi bi. Se kafefe ni capsules no ho a ento. Kafefe. Talala. Kafefe capsules. FDA ahwehwemu agi atum se eye. Alright, and this what to say Uncle Ken. Not just a Canadian digital site I catch them prepare people in Canada. And you even put back at you. What did you buy? What it to say? I'm an any captains and progress in near what open up a day. And they have a pay more Canadian satellite. Away at Tom House, Patase, Biane, a police depot, no, a Benpeno. I want to print look at see a Pia. Yeah, but so near my waha, I'm one with a diet radio near gun. I'm very another Berunia content. Never do Wabaha. Maybe near my sort to times I would do a waha. Able to have a Zampa. As someone make a BM radio Zucano. Sabio, you control Punya and Nabraba Zamana maker. And near Madio will be Papa. A year 55 4K Smart Android TV now. And can you 10 million? It's only about 2,400 a warno. What it is society, a friend when you warn you about them promo.